News Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 2:05 na ngunya na pagkahapon nin Domingo, September 4 po tayo ngunyan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot niya magpasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Honorable Sal Fortuno Jr. and Family, Vice Governor, Province of Camarines Sur. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Iraga Eagle Club, Eagle Aris Hermoso, Club President. Tags Original Online Shopping. Mr. and Mrs. Jose Abinal Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. PSMS Edward Arnel Dacara and Mrs. Annalyn F. Dacara, Pili MPS and Bonneville Garden Homes. San Nicolas, Iriga City. Cherry Fresh Purified Alkaline Water Refilling Station, care of Miss Cherry Culiada, Zone 5, Buencitia Street, San Francisco, Iriga City. Zion Hotel, Masoso Spring Resort, Iriga City. Cheryl A. Moran of Cheryl Beauty Salon, San Jose, Iriga City. Honorable Edsel Di Maiwat, Vice Mayor, Iriga City. Ariel P. Blanco, Market Officer, San Francisco, Iriga City. Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Honorable Councilor Gali Bayos. Mr. and Mrs. Andres Acacion Jr. and Family, San Francisco, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Dina H. Buro, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Almonte, San Vicente Sur, Iriga City. Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Iriga City. Managed by Joanne Marie G. Vera. Oralios Funeral Homes, Mr. and Mrs. Joe Manrique Oralio Proprietor, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, Proprietor, San Miguel, Iriga City. Maria Leonora Casiao Periabras, Nabua, Camarines Sur. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City. Doce Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. EA Saludo Construction and Supply, Zone 1, San Agustin, Iriga City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Eddie Saludo. Councilor Alden I. Gagliarte, Nabua, Camarines Sur. Nenita Marmol Gregorio, Carcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Management of Philippine Coconut Authority, care of Mercy Salazar. Branch 2 Manager, San Isidro, Iriga City. Nakings Pole Water Refilling Station, care of Ani Baracena Bagaporo and Family, Proprietor, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City. Barangay Kagawad, Chris Ablan, San Jose, Baao, Camarines Sur. Punong Barangay, Ami H. Olea and Council, San Juan, Iriga City. Dr. Dennis Romeo M. Berinia, Medical Surgical Ambulatory Clinic number 333, San Nicolas, Iriga City. Engineer and Mrs. Pobleo E. Cortez and Family, and Engineer Ives Igana Cortez, Iriga City. And Honorable Nikki Lagrimas Katimbang, Iriga City Councilor. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong Iberry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng Iberry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Then, lagi na utri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng Iberry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberry. Salamat sa Iberry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang Iberry. The best.
Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uundok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaralitan. Sa tabang kan man tuliinan, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang misa sa radyo, hatod sa endo kan mga minasunod na sponsors. Mr. and Mrs. Edsel Nene de Lima Estelina. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Edinora Garcia and Family, Mama Betty's Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler. Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. Okay, ang tamang oras po, alas 12. 15 na ngunyan na pagkahapon ng September 4 na po kita ngunyan, Domingo. Kaya si mga dae pa nagsisirimba, magsirimba na po kita. Ta-obligasyon ta po yan na every Sunday po. Every Sunday dapat nagsisirimba kita pag tanaw po sa satuyang kaglalang at sa satuyang taga pagligtas. So, sarong oras naman po kita, every Sunday po yan, alas 2 hasta alas 3. Pero ang sa tuyang kaibanan, sa technical side, andyan na po si Sir Felix Lagrimas. And of course, andyan pa rin po sa information si Aldrin Orlanda, and yaon man po duman sa transmitter pa rin po si Engineer Abilin Don Torralio. And of course, si Jimmy Quanson. And as usual, ako po ang sa inyong kaibanan at pirming kaibanan, may pong iba kundi sa Tanog Bicol, si DJ Elma de Lima. Gas pinagsasabing, madya na po kamo, marahay na hapon sa Endogabos. Maginanyog po kita tanganin, narirelax po kita, kan sa tuyang mga tugtuging Bicol non. Ang pangarap ko sa pag-ibig ay maging akin hanggang langit. Ang isang tapat kong gumiliw, ang pagsuyo'y di mawawaglit. Matupad ko lamang ang nais, hahamakin ko ang panganib, sapagkat ako'y karinyosa kung umibig. Ang puso laging malulumbay kung lilimutin mo ang pagsintang wagas aking mahal. Irog ko nahanang pag-asa ng tanging pagsintang wari magdurusa. Panaligan mo aking giliw, kailan may hindi lilimutin ang iyong pagsuyo sa akin. Iingatan ko hanggang libing. Kung ako'y naging karinyosa, sa piling mo lang aking giliw. Ang pag-ibig ko ay asahang walang maliw. Ang pangarap ko sa pag-ibig ay maging akin hanggang langit. Ang isang tapat kong gumiliw, ang pagsuyo'y di mawawaglit. Matupad ko lamang ang nais, hahamakin ko ang panganib, sapagkat ako'y karinyosa kung umibig. Ang puso laging malulumbay kung lilimutin mo ang pagsintang wagas aking mahal. Irog ko nahanang pag-asa ng tanging pagsintang wari magdurusa. Panaligan mo aking giliw, kailan may hindi lilimutin ang iyong pagsuyo sa akin. Iingatan ko hanggang libing. Kung ako'y naging karinyosa, sa piling mo lang aking giliw. Ang pag-ibig ko ay asahang walang maliw.
Ayan ang pag-ibig na walang maliw. But anyway, I would like to say happy birthday to Lara De Luna, who is celebrating her 11th birthday today. Ayan, Lara De Luna, happy birthday. I wish you all the best, but of course, greetings from your auntie, Lola Elma, and of course to your ma and pa, Marilu De Luna and Ruben De Luna. Happy birthday, Lara De Luna. And of course, I would like also to say good afternoon po kay Salvi Sinaon or Sine, and of course from Jos Beato Astibe and Jos Beato Astibe of US of A. Thank you, Sir Jos Beato Astibe, for watching the program, and to Helen and June Canoto. Hello also to Tintin Laceda. Good afternoon po sa inyo lahat dyan. And of course, kay Teresita Agustin Alvarado and to Julia Teresa Paladenis. Good afternoon. Maray na hapon po sa inyo gabos dyan. Padagos po kita sa pagginanyog kay Miguel Topreo, Nelia Bernales, and of course kay Fe Albanyo, and of course kay Sir Pabling Blanca, who is always watching the program of RPN DCKI. Padagos po kita.
Ayan, ano daw itong sagugon? Ayun, ano ba yung gugon? Ha? Ano ba yung nasa gugon? Felix Lagrimas? And of course, to Fidel Reyes. Kumusta dyan? Ate Weng Cabarles Jimenez and Mercy Quinones, and to Ami Quinones Amoroso. Ano daw itong nasa gugon? Paliwanagan daw yan sa kung ano talaga to, Estelita Obrero. Kung ano talaga yung nasa gugon. Alam mo ba kung ano yung nasa gugon? Yung kugon, ayan, ano ba ang gamit sa kugon? Pangbubong yan. Paghabo mo, magpagapas ka na lang ng bubong. Lina Sofia Dichoso, Kamano of Tabaco, Albay. Ano daw itong nasa gugon? Jessica Rule. O sino ba yung may aram kaya na kugon? Ang kugon maraming ginagamitan, di ba? Said Des, and of course to Emerson Bernales of Bataan. Ano ba yung nasa gugon? Ano daw? Ayan, dangugunta na nga lang Jennifer de Lima Almasan. And of course, kay Joby Camano Abihero. Itong sa gugun, darong bulawan paghilngon, kasusa mo yan dulukon, ay burak pa naning panagon. Kasusa mo yan ang tigwan, sarunting anak sa'yo na. Hariman ako pagkuhan, ay iburat ako'y di Maria. Sa rumbanggi, sa bigdaan, nakadangog ako, inulinom sa runggang ko, sa tuwag ko, katuruan, pagkukundi sinunugin naman. Tapos ako bang sa sakuyang manamit akong tunay sa inman ako paduman, di ko maluwan maski harayon na ibang runa sa kong aagdan. Nahasa bato kong minagulos kong narumduman, bulkan bulusan nasa probinsang Sorsogon, bulkan isang naman nasa provinsyang probinsya ay may layaw ng bukan na payon. Ang gayon niya, dali-dali, orgulyon bigol ko. Kasusa mo yan ang tigwan, sarunting anak sa'yo ba? Hariman ako magbuhat, ay buhat ako, Maria. Ayan, kay dai ka mo basta magkukuanin burak, tamanod ka yan, burak pala yan ni Inang Maria. Although burak yan kan kugon, di ba Josephine Kabugos, Bohol. Kumusta na sa tuyang Chocolate Hills dyan sa Bohol? Gertrudes Castro Verde Aquiler. And of course, Cheryl, ayan, kumusta ka mo dyan? Maganda yung pananghalian natin dyan. Thank you so much. And of course, to Susan Schönborn of Germany. Hello also to Susan, Serranilia Bloodlines. And of course, to Rohem Daduya of Cavite, of Naga City. And of course, si Jeff Jim Atunal, my lovely friend, my love friend, and of course to all those
who are listening to the Transistor Radio. Kumusta po kayo dyan? Dahil ikaw magsawa na magprahinanyog. Jane Andales, kumusta po dyan? And of course, to all those, Maricel Gaspi, to Manuel, Roberto Rodriguez, and of course to all those who are watching and listening to their Transistor Radio. Marahay na hapon po sa Endogabos. Kumusta ka na dyan? Rosa Banyaria, and of course to our very own Monica Perique, Melanie Marale, and Lenlen Mendoza. Good afternoon also. Marahay na hapon kay Nora Ballester. To Nora Ballester, and of course kay Ma'am Alma Rivera di Maiwat, and of course to Cora di Maiwat de Belen. Padagos po kita. Ikaan burak nin sa mong banwa, magayunon na daraga. Gabus kami sikmo minahanga, kaugmahan, mahiling ka. Ikaan burak ning sa mong banwa, mabuodon na bikulana. Gabus kami nagmamakot sikmo, ikasa mong makapareha. Sa gayon mo kami minahanga, sa lawas mo tunay kang prinsesa. Sa puso mi ika na talaga, piliw na maging reyna. Ikaan burak ni sa mong banwa, magayunon na daraga. Gabus kami sigmo minahanga, kaugmahan, mahiling ka. Sa gayon mo kami minahanga, sa lawas mo tunay kang prinsesa. Sa puso mi ika na talaga, piliw na maging reyna. Ikaan burak ni sa mong banwa, magayunon na daraga. Gabus kami sigmo minahanga, kaugmahan, mahiling ka. May gusto ka sa kuya, magharani ka uya. Tanganing maaraman ko kung ano ang muya mo. Dai ka na magduwa-duwa, di paarang ang namatean. Kung may gusto ka sa kuya, sabihon mo na tulos. Ibaad na magustuhan sa imong panambitan. Kung talagang matapat ka, natamanta dahil pag-akon. Pagkamuon sa kong pighahalat, na makamtan ko na ngayon. Kung may gusto ka sa kuya, sabihon mo na tulos. Ibaad na magustuhan sa imong panambitan. Kung talagang matapat ka, nga tamanta dahil pag-akon. Pagkamuot sa kong pighahalat, na makamtan ko na manunod. Kung may gusto ka sa kuya, magharani ka uya. Tanganing maaraman ko
Bailihan mo na tuding. Ano ang muya mo? Pakaraya. Dai ka na magduwa-duwa, ipaarap ang namatean. Kuya Abling, tindog na nga ni pagburbayli na. Bakal na kamuning pili, Ayan, bakal na kamuning pili. pili, Sabay bayli. masira man nato ang pili. Pili, bakal na kamuning pili. Pili, sigurado kang mawiwili. Madyana digdi, bakal na kamuning pili. Pili, sabi ko'y paborito ini. Kung buyanin dong magpasalubong, yaon ang pili na masira. Maglingaw nin pili, nganing pamilya maugmahon. Kung kamo mapasya sa Bicol, magluto ning gulay na natong, sabawan manindo ning gata, dagdagan nin diit na lada. Bicol Express ang bantog na kakanon, pigahanap nin mga Bicolnon, maharat mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Bicol Express ang bantog na kakanon, pigahanap nin mga Bicolnon, maharat mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Kung kamo mapasya sa Bicol, magluto ning gulay na natong, sabawan manindo nin gata, dagdagan nin diit na laga. Ayan, kansadit pa si Tuding Castro Verde Aquiler. Talagang ngunyan, maski sadit pa nanggad, magpaparabarobay lita. Nagmumuya-muya talaga, di ba? Roem Daduya, and of course, to Jeff Jim Atunalo is watching right now. Although you cannot understand the music, but of course, as long as you can see me, oh, see, he is happy. Jeff Jim Atunal. He is from from UK, and of course to Aman Mittal of India. Thank you so much, Aman Mittal of India. Thank you so much for watching, and of course to hello, ayan pa, tugtugram muna kita ta.
kapaman nagkakawat kita ning kudut-kudutan kinudut mo ako kinudut tataman ang simbahan mo sa'ko luway-luway man hain ka na baya kasawat kong madaya ang kudut na matarong sa kuyang girondon hain ka na baya kasawat kong madaya ang kudut-kudutan hinahanap ko niya. Salampating uminaro, uminaro dahil sa kung ano daw ang ikinamundo, luminayog ning harayo. Luminayog paibaba, tuminuro ang sakong luha, naging salog, naging saba, naging danaw na damula. Salampating uminaro, uminaro dahil sa kung ano daw ang ikinamundo, luminayog nin harayo. Luminayog paibaba, tuminuro ang sapong luha, naging salog, naging sapa, naging danaw na dakula. Ilong-ilong, hindi kalanay, halimbawa may daragang saday, at paringlit nagpagabot nin kiray, islindik dakula at tabay. Mabaadaw sige nin pagayon, ataw bang ginasa hampang kansalming, siguro ko gusto nang mag-agong sa iyang pagkong ilusyon. Para sa pabaya, kumadre, ngunyan ang bagong tubo, may gatas pa nga ni sa labi, gusto nang gumipunin akin. Habok ako mag-agong sa bulot, taglugsot makulong sa tuhod, sikuhon pang magkagot kaniyo, tangot-tangot magulong sa niyo. Imatia ang sakuyang kanta, lalo na sang mga bagong tubo, akong gusto na nindong mag-agong, siguro na dahil magugutom. Para sa pabaya, kumadre, ngunyan ang bagong tubo, may gatas pa nga di sa labi, gusto lang bumibunin akin. Hanap buhay ang sa indong inuton, pag-asinso nindo ang isipon, kung umabot ang oras mag-agong, dahil hanggang magugutom. ay di ko babayaan
Hello to Mahmoud El Sugbi of New York City. And of course to my love Jeff Jim Tonal. You can call later. Ang gayon niya, daing karibay, pagtuloy hindi kulong. Inong pagkamuot, nasiring sa banwit, nadaining paon. Dai makalawot, nadaing sakayan, dai panin balon. Dai makapundo, nadaing sinipit, dai nin buntugon. Mabuyong lumaw, nabarik si Kati, naputol si Sagwan. O madahas na bagat, layak ko nag-isip, nadarapang ngani, si kalsun kong puti. Si Isay daw ang maherat, kaining tumahi. Torsido lagok na, si dagom na bari. Babaeng taga Bicol, apod Bicolana. Marhay ang ugali, pirmi pang maugma. Marhay makiayon, marhay na amiga. Sa kung nag-imatang pagka Bicolana. Sa kong dagang tinubuan, makawili-wili, di sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabagay. Ang Bicolana, dahil maapi sa Bagayunan. Duman po sa samo, alibyo sa lugar. Maski daing paros, pirmian hayay. Kursisay sa indo, anak sa sakita. Dumuman sa samo, tulos maumayan. Sisay sa indo ang igwang paduga. Sa Peña Francia, sarong Domingong celebrar. Sa Salud Canada, prosesyon na ugma. Pagbilog ng bulan, bulan na Setyembre. I would like also to say hello and good afternoon to my love Jeff Jim Tonal. Good afternoon, my dear. You can wait. You can wait 5 minutes more. Hello also to my love friend Mahmoud El Sogbi of New York City. Kung ano ang laon
And of course, good afternoon also to Suraj Singh Sarki of Pakistan. Sa tampinin sa But anyway, to my love Jeff Jim Atonal, good afternoon and thank you so much for watching the program. But right now, through this music, I would like to say thank you for those who are listening from their transistor radio, and of course to those who are watching via live streaming. Thank you so much to all of you. And of course to my son Ariel de Lima Gaspe. Hello also to my Mercy Quinones Amoroso. And of course to Miguel Topreo, and of course to Sir Abling Blanca. Thank you also to thank you so much also for Mohammed Abmana, who is also watching right now. To Lolo Jess and to Jose Rombano of Santa Cruz Sur. Good afternoon also to Fe Albanyo and of course to Nelia Bernales. And little by little, I would like to say thank you for watching the program Tanog Bicol. For those who cannot understand me, Tanog Bicol, it is a voice of our province, Bicol. Hello also to Raquel de Lima Gaspe, and of course to Lorenzo Jos Gaspe, and of course to all those batch 6569. Thank you so much for watching the program. Little by little, after I say goodbye, from the technical side, Sir Felix Lagrimas, and in the information, Aldrin Orlando, and also from the transmitter, Chief Engineer Abilin Don Turalio, Swedish PSG, Jimmy Guanson. And of course, the program is not done without me. Thank you so much from DJ Elma de Lima Gaspe. Good afternoon and happy blessed Sunday. Good afternoon to all of you and stay safe. Take good care of yourself.